Ngurubu 14 iria cikoragwo mena ya kuria kuigagwo mahiũ riu ni makenete thutha wa kuheo mĩatũ 140 ĩno ĩrĩ ta njĩra ya gũkorwo makĩrũgamĩrĩra. Naitwa Abdia Gedi, natoka kikundi inaitwa Ismakal Women Group hapa Burat Ward. Mimi kwanza ni mkulima mpya wa nyuki na nimefurahi sana siku ya leo kwa sababu nimepata mafunzo ya kutosha kutoka E4 Impact. Uyu umite thirikari ya kaunti ya Isiolo hamwe na gikundi kimwe kia thirikari kia E4 Impact guku ngurubu ici 14 o ngurubu ikigia mĩatũ 10. Hizo misinga tumeletewa ni misinga ya hali ya juu na ni misinga anaanza kutusaidia kabisa kwa sababu hako na stadi kwa mnyama alikuwa anatusumbua, lakini sasa tumeamini kwamba kazi yetu itaenda mzuri. Tena na mũtongoria wa mahiũ na ndagĩtarĩ wa mahiũ Isaac Epuri augĩte hena bata wa mũingĩ gũkorwo makĩhĩmbĩria wĩigi wa njũkĩ kuona njũkĩ citingĩhota ũrĩa mahiũ makoragwo makĩiguo. Tuko hapa kama kaunti ya Isiolo kama wafugaji wa nyuki. Ukiona hapa nyuma katika ufadhili ya shirika la E4 Impact tumeweza kureceive mizinga 140. Maeneo ya Kina tumekuwa na wafugaji maeneo ya Korbesa na Oldonyiro Centro na pia sehemu za Bulapesa Ward na eneo ya Ngaremara. Tumeona kwamba licha ya wafugaji wa mifugo mikubwa kama ng'ombe, ngamia na mbuzi, tunaangazia livelihood diversification ambayo inaangazia ufugaji wa kuku, nyuki, samaki na pia mifugo mingine midogo midogo kama sungura. Atongoria a ngurubu arĩa marahĩirwo mĩatũ ĩno nĩ marakenereire mũno gũkũ magĩcokeria kaunti ya Isiolo ngatho na gĩkundi kĩa E4 Impact nĩ ũndũ wa kũmahe gĩthomo na kũmahe mĩatũ. Ngĩribotera Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kamau wa Kahonoki.